Nega cia mwanya mwihoko wakwa ukiri thayo na wigutindia oro wega amukira ngithi ciakwa hari othe uratwamukira tariki-ini 14 gitagwo Wairimu wa Wanjiru nake mutwathei na njira ciiko etagwo Wairimu na tukiambiriria mohoro maitu ni ati mwikariri giti wa kamiti ya ithurano na mihaka Erastus Ethekon ni arutite mukana mururu riri ithurano cia giturwa kia ubunge kia kana ugitanyitwo kuhanika akiumeni giki kuria akiugite mundu wothe ukunyitikana ahurite bisha iratathi ria wikia wa kura ne gukorwo akinyitwo na ahuro faini ya shilingi milioni 1 or any other representative of anybody in this republic. Nake gavana wa Kirinyaga ani Wairimu ni orite aikari a Olkarau guthingata thayo kuria athiete kana aritirihite kambini ya meri ya giturwa kia ubunge kia Olkarau kuria kiturwa-ini giki kuria ari mwena wa UDA orite kamiti ya ABC hamwe na honge cia ugitiri gutigirira githurano giki ni giatafanio na njira ya thayo. Na sisi kama chama cha UDA sisi hatujaambia mtu yeyote asifanye kampeni zake, si ndio? Wale ambao wanataka kuleta vurugu wawe wa chama gani ama gani, wajue sisi ni watu watulivu, sisi tunatii sheria. Kwa hivyo huku Olkarau pia tunataka kuhimiza that there be peace during elections and that those who have brought this kind of violence, irrespective of whichever party they come from, kwa hivyo wachunguzwe na wachukuliwe hatua. Nake mwikariri giti wake makia ukui wa nduthi Kelvin Mumbadi ni orite atwarithia a nduthi gwikirira thayo na matigetikire gukuruhanio na guthoga thayo wa bururi. Augite sekta ino ya ukui wa nduthi ikoretwo igicangira hanene hari utonga wa bururi, ugauga ati hatire bata wa gukorwo magikuruhanio na ikundi cia nyanake iria iragagia andu guku bururi-ini. Ya, wajua saa hizi tunaelekea katika msimu wa siasa, msimu ambao uko volatile na wanasiasa wataweza kuwatumia vibaya kama machinery for hire. Na sisi kama watu wa bodaboda tumesema kwamba watu wetu wasitumike vibaya, waangalie maisha yao, wafanye kazi kwa karibu sana na vyombo vya serikali, haswa polisi. Wanapoona kitu, wanapoona watu wanapanga kitu, waweze kuripoti. Ndio hii area yetu ya Mombasa ikuwe salama. So bodaboda wote tunawahimiza tafadhali, wakati umetoka kununua pikipiki pale, make sure umevaa helmet na reflector. Inaweza kukusaidia sana wakati wa ajali. Wakati umepata ajali, ile helmet itakusaidia usiweze kuumia kichwa. Vile vile for reflector itakusaidia kama ni usiku mtu anaweza kuona kuna mtu pale mbele. Jua wanabodaboda wakati huu wanapitia wakati mgumu kwa sababu ya bei ya mafuta. So tukaangalia tukaona ni vizuri pia we give back to the community in terms of kuwafanyia service, kuwabadilishia oil for free. Ni jukumu lao kujipanga kwa siku za uzeeni. Kwa hivyo KNS imekuja kuwasaidia kufanya huo mpango, kuwekeza kuanzia shilingi 50 kila siku, ili wakati ambapo hawawezi sukuma bodaboda zao tena, wako na kitu ambao waliweka wakati walikuwa na nguvu za kufanya kazi. Omba masala kama haya, shughuli kama hizi ziweze kuendelea ikiongozwa na mwenyekiti wetu mkuu wa kitaifa Bwana Kevin Mbadi, ambaye amekuja pamoja na mashirika kutushika mkono, na kama chairman Mombasa naomba swala kama hili. Na reo igoti nene nirituire Fita Mugure kiho gia gutura njera na ni thutha wake kunyitikana na mahitia ma kuraga mutumia na ciana ciake igiri. Mugure uria wari afitha wa KDF augite nowe we gitumi ya kuraga mutumia na ciana ciake. Yes. God, responsible for this person, Madam Kanu. The prosecution has called for death penalty. I am aware that the Muruatetu case has not made it illegal, but in the circumstances of this case and in bearing in mind the
time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment. Having delivered a verdict of guilt on all 3 counts, I respect that decision of the court, for it presently legally binds me in ways no one can possibly imagine. Nevertheless, and with tremendous respect to the court, in principle, I am unable to agree with the verdict. Na tukimulika ripoti yake ha maafitha a borithi mwena wa Kayore ni mambikite uthuthuria wa gikuo kia Bella wa Bui Kamau uria ni wa miaka 19 uria arari mutumia wa Anthony Njoroge na kihiko-ini kiao kirari na bara na ningi kwa kuiguana mahinda kwa mahinda na arakiri na nda ya mieri 8 no muthia wa Jumamothi arakorirwo akuite na njira ya ina kiriga kuria kurerikana muthenya ucio akuire ni riria ashoka kwa muthuru wake thutha wa guikara kwao mweri umwe no ashoka arakorire muthuru wake ahikanitie. Kitu alikuwa ameniambia mamu, ninataka sasa, sababu miba yangu inaonekana, niende nipigwe photoshoot. Hii wanapiga kwa emergency hivi. Ndio miba yake ionekanage. Mimi nataka haki ya mtoto wangu iweze kupatikana. Hivyo tu. Kwa sababu damu ya mtu sio kama damu ya mnyama. What we want is justice for Bella. We clearly understand and we know. I believe. As a family, we believe that was not what happened. And we pray so much that the investigative detectives and DCI na kila mtu aingililie hii kitu. We find justice for Bella. Because there is no way a 19-year-old dies out of jumping from all the way from 5th floor and she is just laying there with some small amount of blood. Ngeririkane family ya mwiritu ucio gukinyiria hau twakinya njitikiria tuko tugikiria oro hanini tuko tugicokeria thutha wa ndagika citari kuraihu. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Wagacoke ne turathane na wadatha ndigo thenjera ni ndukunya cia tabarira yaku iria wendete ya gwiceka tuciongereire mwago niguo we kuboeka muikare muraihaniriirie #inya cia gukwagĩrithiria mithenya yaku. Monday ni #vibe. Muthenya wa keri ni gutaũkwo na kumenya ciĩgiĩ musani ucio ugucanjamũraga thĩinĩ wa #tumenye msanii sana languages. tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday ni #kiundukia mwanya oyatia. Twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. #matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Ndĩkagwiga bita nĩkĩwaria gĩtũitwa nyoni tataika nyone
negwisheka tabarira iria igukinyagira o muthenya kwambiriria thaa 9 cia hwaini thiini wa Kiheo TV ugitelefoni waku utagutiga kada iheo kiheri MC Kiheji wa Gitawa. Mwangaza wa Neno FM shesheni ya radio iria ikurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano tabari hotanire kwambiriria rushini kinya hwaini thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rushini nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thie wa Githima rushini thaa 8 nginya thaa 10 ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One thiini wa tabarira ya Shangwe igikinyiria thaa 10 ukaigira kiverere thiini wa tabarira ya Ngwataniro na Kamau wa Waithira KW mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wagoro the Women Rep thiini wa tabarira ya Ikubi ria Kigosho. Tabarira ya Korimutha ikoretwo igukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 rushini kinyagia thaa 7 cia miaraho riu yukite na nditi nene muno makiria riu tabarira ya Korimutha ugiterevone number 1 microphone commander Kamau wa Waithira KW kama mari hamwe na Women Rep Susan Goro atuthiite wega aste iri gukinyagira kwambiriria thaa 5 cia rushini kinyagia thaa 7 cia miaraho riu iri na mwarko wa magegania mathaa meri ma rwimbo tu mwago utangitigika. Wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wiririki munene farafaraini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muigi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na Smart Driving License. Niu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ ngatho ntwarĩke gũcokereria ũrorĩngĩ President William Ruto nĩ arekereirie timu ya mũbira ya Harambee Starlets na Junior Starlets rĩrĩa mareharĩria nĩ ũndũ wa mbĩtĩka cia FIFA under 17 acamanĩtie na athaki a thingira-inĩ wa iregi kũrĩa itanya augĩte no mũhaka taranda ikorwo igĩkũrio rungu rwa ũtongoria wake hamwe na athaki gũkorwo atĩ nĩ mararirũkia bendera ya Kenya. In the Dominican Republic, you faced England, North Korea, and Mexico. Although you lost to England and North Korea, you defeated Mexico, a country with a proud football tradition and previous World Cup successes. This time, I challenge you to aim higher. Aim to qualify from the group stages. Nao aikari a taasi ya fedha kũrĩa nĩ mwena wa Embakasi maihũirwo nĩ kĩeha nĩ thutha wa mũhũri biacara ũmwe na anake arĩa marahũragĩra kana maratabanagĩria biacara ciao mũgũnda-inĩ ũmwe kũingatwo nĩ mũigithia ũmwe rĩu makarigwo kũrĩa mekwambĩrĩria kuona haha nĩho marakoragwo makĩroka kwĩmathĩra ũboco.
chairman wa Tasia Water Association ambayo inatetea wakaji wa Tasia. Naitwa Elijah Donga. Sasa kulingana na map ile ilikuwa signed na NSSF na City Council na ilikawa approved na City Council ya 2009. Inaonyesha hii ni public utility land. Inastahili kukua ni police post. Ile ya nyuma inastahili kukua health center. Alafu hiyo ingine ni nursery school. Sasa tuligundua ya kwamba NSF wameuza public utility. Sisi kama association tulienda kotini kwa challenge. Mbona wanauza public utility na sisi tumesettle hapa tukijua hii ni public utility itakuja kutusaidia. Basi tulienda kotini tukapata court order ya injunction ambayo ilikuwa nasema hakuna kitu iendelee, ibaki jinsi ilivyokuwa kulingana na map ya 2009. Sasa hao vijana wetu hapa kwa sababu ni wetu wamekuwa wakikaa hapa wakiosha magari. Hao wanasema ya kwamba hii ni public utility na wakati polisi watakuja kujenga ama hospitali itakuja kujengwa, hao watafanya nini? Hao watatoka. Sasa tumestukia hii court order ambayo tuko nayo tulipatiwa na kotini. Tulipatia OCS sana. Na kitu ambayo mimi nataka niombe serikali kabisa hapa hivi. Tasia tumepigwa sana na watu ambao hatujua wametoka wapi. Na sasa kitu ambacho imekuwa mbaya kabisa hapa hivi, hapa Embakasi Police Station. Wameweka DCI mkubwa ni Oria. Hakuna kuficha kidogo. Uliza serikali watusaidie na watu wetu. Ilianza lini na ilikuwa inasimamiwa? Ilianza Friday, walituambia tuame na tumejua vizuri mambo na serikali. Uwanga ni 1 month notice na sasa hizi ni siku 3. Vitu vya watu zimebomolewa. Watu wengi nini mali zao pita ameingia tamuosha. Sisi kama vijana hapa mkazi tumekasirika, hatuwezi jua ini serikali si ni raia, hatuwezi kataa heshima yao. Sisi vijana tuko jobless. Wanasema wanakuja saa 9, mimi nimekuja hapa saa asubuhi, tujapata bezi yetu imeenda. Nigatho hau twakinya niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma ithaa riri tucemane wona cihanda thaa 3 gitiko iri mwa Wanjiru mutwathi na ndina ciko au mwambi wa gakuge na wiroreri mwega.